Hei hi All India Radio Aizolani Chanchen thar acher tu lalrem sang ralte COVID-19 shipui leng do tura CM relief fana sumlu ta tangin chengwei bel chani noi somni pariat singa district sanga semani ZMC IC wa COVID-19 damlo enkol mek din mun athazel ti Health Minister Dr. Althang liana hova meeting a tarlan ani Ramdang Myanmar le Bangladesh ne na ramri kilometer zani sumsari panga in Chom Longklai district ka khautak in ramri in kalpo na kharjui zelani Prime Minister Narendra Modi an khovela COVID-19 shipui leng do turin India in theito pa chwa zelang ati COVID-19 shipui leng do tura CM relief fana sumlu te mandan tu Romana CM tu Committee on Utilization of Chief Minister's Relief Fund for COVID-19 chuan Mizoram District sanga CM relief fana tangin chengfai bel chani noi somni pariat singa asem dona sum an mu to zongjong hi awain chengfai bel chathum le noi somsari pani atling to ani Chief Minister's Relief Fund atang hian Aizol District chu chengnoi somruk pani singruk le sangriat pe kanianga lunglei chengnoi somni panga sing khat sangriat siaha chengnoi somparuk singni sangruk serchip chengnoi sompani sing sari le sangsari kolasip chengnoi somni pathum sing sari le sangkwa mamit chengnoi sompariat le singruk longklai chengnoi somni pariat champhai chengnoi somparuk singriat le sangthum khozol chengnoi ruk singkwa saitwal chengnoi som sing khatle sangkwa na thiala chengnoi sari le singthum pe kani ang COVID-19 shileng awanga har sana to te sut kian ani theinan sarkarin task group thar pathum adin bel Wainkan State Executive Committee Chairperson Chief Secretary Pulan Moi Chuaw Ngau Chuan COVID-19 daw na konga huam zau taka malak ani theinan le COVID-19 shipui leng in har sana sang siamte kiltina changa sut kian ani theinan task group dang pathum din bel tu chungchanga hriat tirna achua ama in task group pasari din neto in malan sang an nei mek ani Task Group pathum din thar Task Group on Agricultural Input Task Group on Direct Benefit Transfer le Task Group on International State Boundaries sa tehian Chairman Member Secretary le Member Tehwat Fel Khalani a Task Group tin hi an huang chungan ha thole mala na report te ni tin tlaidar thum ma in Chief Secretary ne na thelu turati anni Health Minister Dr. Althang liana hovin voin khan Health Department le akai hnoi por sang ten COVID-19 dauna atana malak dante malak tum dan le machop an nei ten clear ho Meeting a hian ZMC IC wa COVID-19 damlo enkol mek din mun Medical Superintendent Dr. H. Steele din ne tagin ngai thla kania April nilia tanga akhosik azia omtran thote ataksa khol sang na thopo zoi a that chau thote ventilator phoi the lanri lo ma se oxygen po niam zoga kaltir ani to thu soya damlo COVID-19 ve mek test sample hi ennon le turin April ninga khan thon thla kani thule result nga me kani thu soi Aizol Civil Hospital Medical Superintendent Dr. Len Muchua Kachuan Civil Hospital damlo kan khapani thule damlo ompui tu pakhat chau omphal sakani thu soya pon lamatanga eile in Pelava Hospital chunga ompui tu tan po Hospital cho boy sai sak ani thu soya OPD kharnelo ma se tools wal lo chukal lo turi me pui angen thu soyin doctor te englai pu phone kal tlanga ron thei turin anin ring thung atia ZMC adam lo te Aizol Civil Hospital son pe ni a thohna thatak nain anin be pobreng ani atibok AMC Councillor Puar Thanglu Chuan Health Minister Tanpuina in Guwahati chagin damlo te mamo damdoi phur thlen chanani thule zonthum damdoi le dialysis atana manrum mamo te po sarkarin rom mana siamin Aizola phur thlenani atia district danga heng damdoi mamo te phur thlenani theinan COVID-19 task group on transport ne changhawa malak ni se antiani Lunglei High Powered Committee Vice Chairman Pulo Mamatau Chong Chuan Voin Khan Abia Lunglei East Chunga Mihar Saten Good Friday Lim da kan man theinan ama sumle pai tangin bu file chome chang vengtin VLTF kota ahlan Moila thil pek te hi bu fai alu artui le chome chang ani a VLTF te hian Mihar Sale amamo tu te nena an semani Tanpuin apek zong tu zong hi chenwai ni hu velani Pulo Mamatau Chong hian abial chu me puile lunglei me pui te chu Good Friday che bai bukin in kar ki phun chung cha shom hle ma se sarkar to pek zoma thu oi zel turle a thei anga shrileng laka mani inven na thok theu turin acha ani
Lung Lady si Ruam man na in Lung Lady RDA Project Director Chuan Limin Khan Lungsen RD Block la in Lungsen BDO Quartera VLTF tenen anin koma Lungsen BDO le tlabung SDO Civil Nikop Chuan tlabung lam cho ram dang nen ram ri nei ani awangin ton lain a thot chel cho thu le tlabung le a che velin ele bara harsana an tori lo thu soi DRDA Project Director hian income khom zo hian chung ko then khat anin le lo han ena khai chuangai deuh tur ne lang te atlo nga la state sarkar atanga district le village level thlenga inkhai dia chong tha le mo phona fel tak a om awangte state sarkar in athlona ration semdan tur arwam han bok awangin ele bara harsana em an to lo mai ba ka sarkar chunga an lom hle ti lunglei DRDA PD pokela ro hluat chuan a soi Mizo politician Lun Puhi Page of Wing Khana Chen in New Sea West Voyin and Kota Pumani. One Tongin, Mizoram Legislative Assembly Pasarina Speaker Rajya Sabha Member Le MADC Chairman Te Polonito, Puhi Pei Kum Sang as a Guasum Tum Pasari, August Somni Patum Khansi Ha District Chapuya Pianga, Tiamnelama Aye Ania, Politics Alud Malea, Indian National Congress Party Chagin Ahun Tam Tak Ramrong Bolna Manga, Tum Sari. Emilia Tlantinani, Rajya Sabha term ni kum sang sakwa samkwa tanga sang khan sakwa samkwa parukle, sang khan sakwa samkwa paruka tanga sang ni pan inkara te Tlantlin along nito bokani. Adwangin Nimin Khan siya hapan puini Voin Khan ECM moderator, Reverend Dr. FC Bejo in Voyin, MADC CM Puza Khaile siya hadisi ten uina tuan soya, an chena in kota atlan tura siyama phumani. Chanchin thar hi All India Radio aizola tanga puanani. Ramdang Myanmar le Bangladesh ni ramri kilometer zathi samsari panga in tom Longtai district ka khautakin ramre inkalpo na kharzui zelani Longtai district yan Myanmar nen KM za somni Bangladesh nen KM za somnga panga ramri anaya ramria inkalpo thenalai te chu khautakin kharzui zelani Myanmar na inkalpo na lai ar chuang suite zol sai si chua zo cha chwale lai tlanga te chhun zan zamin Mizoram police and duty a Bangladesh ramri ven na pop border security force an thok mek bok he ramri ati hian central wile rom man na in branch wile and duty vek boka ramri kana lut le chuak hriat turan omlo Longklai police how to ten Longklai kan correspondent nal kandaral ten shil danin Longklai police te chu khopui chu mun som pakhata an duty a anin dailo wangin mun danga changin MAP somnga paruk chalu ani a Longklai police chuan tlom ngai pole me pui tho pui na thatak an dona wangin lom thun soini Emerwal hian Longklai khopui chunga me pui te thlai tharle sanga ei tur pe chuak tura district level task force in arom manangin horticulture le fisheries department chuan tluang takin an hmala na ankal pui zela Voin Khan atum ni na Longklai district fisheries department chuan basei kai sak ngandil siam tu te sanghathar quintal thum an thal chuak le a ama bung tlang south le chong tia sanghandil siam tu te sangha lo lak to nen district supply chain noya sangha thal chhuat to zong hi quintal riat le ke je samkwa ani COVID-19 shileng wanga Mizoram pum in Kharkiv ani atanga avoi khatnan Voin Khan mamit khopui chu in thla dul shreta zingda ruka tanga tlaidar nga thleng dor sang le bank te honani a sum dona te pu apa ngai kalpui ani in thla dul la hian chung kama mo le ya pon chuak tam hle ma se a the ang angin mishing in nai chil lo dan zunani a mamit che vel ko sang tanga cha khai lampo an tanem hle ani heti la hian Mamit district MJA chuan Mamit district hospital thoktu te man turin face shield som panga Nimin Khan an hlana heng face shield te hi Mamit district MJA in Mamit Bethel venga makers workshop nen tang dona an siamani Prime Minister Narendra Modi an khowela COVID-19 shipui leng do turin Indian thaito pachwa zelang ati Indian COVID-19 and kolna atana manber sixer damdoi hydroxychloroquine HCQ United States nena thon chu arem ti awanga US President Donald Trump alom to soina achale na he thui soin po Modi chuan India le US thodan na chu ton ma zong ai na ngetani atia ton he chiante po nei hunani thu soin anni nen he indona hian nen a chan thei donani ati Indian United States nena HCQ damdoi thon arem ti chungchanga US President Donald Trump chuan Prime Minister Narendra Modi nena lom thu soin India chanpina chu thenghil anilawang atia Prime Minister Modi ka ishwai dan chu India chau nilo khovel pum tana chen fak hle ni atibok
Brazil President Bolsonaro po in Prime Minister Narendra Modi an hydroxychloroquine sian matur man ruwa Indian pe karem ti chulom amati thu voina anra me puite nena thu cha asoya atar langa Prime Minister Modi ba ka India me puite chunga alom takzet ti asoya ni chanchen thar ti top na natlang pui COVID-19 chapui leng do turasiam relief fana sumlu atangin chengwai bel chani noi somni pariat singa district sanga semani JMCIC wa COVID-19 damlo enkol mek din mun athazel ti Health Minister Dr. Althang Lena Hova meeting a tarlanani ram dang Myanmar le Bangladesh ne ram ri KM jani somsari panga in jom longtlai district ka khautakin ram ria inkal pona kharzui zelani Prime Minister Narendra Modi and Khovela COVID-19 chapui leng do turin India in theito pachua zelang ati chati zong chu chanchen thar kan puan thei chu ani